Pozdrav svima, dobrodošli još jedan snimak. U ovom snimku ćemo na zahtjev mnogih hoću da probam rad sa termalnom daskom ili kako god da je zovu. I moja naravno znatiželja, pa hoću da probamo da napravimo za jedno društvo. Treba će nam dve ove termalne daske. Sad, izbor materijala, to sam ja izabrao sam, tako da vjerovatno sad ima tu nešto drugačije. Video sam neke aluminijumske, neke folije koriste ljudi ili svašta nešto, ali vidjet ćemo kako će se pčele ponašati. Ja sam uzeo ovu reflektujuću aluminijumsku foliju kao zaštita koja reflektuje toplotu od radijatora. Eto to. I kontam da će ona biti dobra za leglo jer onda reflektuje toplotu i ka leglu i manje će pčele imati posla što se tiče održavanja mikroklime u košnici. Uglavnom, evo, sad ćemo da vidimo kako ćemo to da napravimo. Uzeo sam ova neka dva tamo stara rama. Oni mi nemaju ovdje sa strane ove izbočine na ovim letvicama, nego su ovako ravni. I u njih sam izrezao ovaj stiropor dvojka koji lepo stane u njih ovako i obložit ću jednostavno ovom folijom i to bi bilo to kako ću ja da uradim. Pa ćemo da stavimo i u društvo tamo, a i za jedno društvo i pripremio sam i ovu foliju koju ću staviti na podnicu i gore odozgo, znači bit će bukvalno izolovane skroz folijom, samo će biti ovi zidovi košnice koji će biti od drveta. Eto, to ćemo da vidimo kako će da se ponašaju pčele, mene samo to interesuje, pa da vidimo, eto sad pristupit ću, znači odsecanju ove folije i oblaganjem ove folije, ovih ramova sa ovom folijom, pa ćemo da vidimo kako to ide. Evo ovako to izgleda, znači ta termalna daska. Uglavnom čuo sam u komentarima tamo da ova folija ne može da izdrži 2 sezone. Ona je kao dovoljna za 1 sezonu jer je pčele progrizu i posle krenu da jedu tamo stiropor. Ali vidjet ćemo, eto ja želim samo da probam, da vidim kako to izgleda, pa da probam, ako ništa onda ćemo drugo nešto praviti. I to bi bilo to. Druga stvar što ću da primjenim jeste podnica ovakva isto izolovana s ovim dole odozdo. I ništa, eto to sam ja neku podnicu sklepao. Nema tu šta mnogo da se priča o njoj. Bitno je da ima samo ovo dole ispod, pa ćemo da probamo znači kako se ponaša sa tim i pratit ćemo društvo. Evo nas na pčelinjaku. Ovu košnicu ću pretvoriti znači u košnicu koja će biti sa termodaskama. Znači nju ćemo da ograničimo i da vidimo. Uglavnom, za ovo će mi biti potrebna i vaša pomoć, tako da svi koji imaju iskustva sa termalnim daskama da naravno ostave svoj komentar kako šta treba se radi otprilike, jer ja ću vjerovatno i grešiti tu, tamo, vamo, pa naravno vi tu pomozite
naravno sa vašim znanjem. Evo vidite kako društvo izgleda. Sad ćemo da pregledamo društvo, da vidimo koliko ima tu ramova zalege i naravno ograničit ćemo društvo termalnim daskama. Evo vidite, proteinsku pogaču su skoro pa pojele. To ćemo skloniti. Evo, pregledat ćemo društvo, krećemo od krajnjeg rama. Vidite, ima tu polena na sebi. Ovdje nešto malo meda. To ćemo staviti tamo. Evo pogledajte ovdje kako je stanje, pogledajte koliko ovdje polena ima. Pogledajte. Imamo ovdje leglo. Vidite? I sve polen oko legla. Sad da li je ovo pogača, uglavnom ima dosta izgleda unosa polena iz prirode. Evo vidite tu imamo ove. Ono što sam ja uradio jeste, to ćete vidjeti u sljedećem snimku. Prethodnih dana ja sam njima davao polen. Ovdje kod mene u prirodi nema nešto polena okolo, pa sam im samleo polen i stavio sam im da se hrane na polju sa polenom, da donose u stvari polen u košnicu. Evo vidite kako sad ima ovdje polena dosta. Ja sam ovo gledao pre par dana, nije ništa bilo polena skoro. A možete da vidite i onom prvom prolećnom pregledu DB košnice isto onako stanje, znači ništa nije bilo unosa polena. Tek posle sam dodao polen, stavio da unose. Evo vidite, imamo i tu leglo. Ima oko njega polena, ima tamo nešto malo i meda. Znači to su dva rama sa leglom. Sad ovo sa termalnom daskom, to je trebalo već ranije da se uradi. Ja sam toga svestan, ali vidjet ćemo kako ćemo ovo uspjeti. Uglavnom, evo vidite, ima tu polena oko njih, nema nešto gore sad hrane na ovom ramu, ali ima legla. Leglo je lepo i ispupčeno. Maticu i ne tražim, evo vidite i sa druge strane kako je stanje. Znači ovdje pčele ima. To su 3 rama legla, tako reći. Ako računamo i onaj tamo. Evo ovdje. Još jedan ram sa leglom. Evo vidite, ovdje imamo isto polena, vidite unutra. Polen. Polen, polen, polen i ovdje leglo veliko. Ajde da vam okrenem i drugu stranu, evo vidite ista priča.
polako zalazi sunce pa su malo pčele one nervoznije jer dolaze one starije, što se kažu pčele tamo. One su malo nervoznije. Evo još jedan ran sa leglom. Sad vi meni recite da li je u redu ovo ograničiti društvo sa termalnim daskama ili nije, ali ja ću probati, pa vi sad pišite vi komentare, pogledajte koliko ima polena, tu žuti se. I to je prevashodno onaj polen što sam im ja dao, dosta su ga unosile. I to znači za taj rani prolećni razvoj da im se obezbedi polen. Evo vidite i ovdje ima nešto malo legla, ali evo vidite ovdje malo ima legla, znači ovdje, ali neću ja taj ram ću ja izolovati s polja i da probamo znači da ograničimo na, evo vidite, možda čak i ovaj ram ću da stavim unutra, da ima znači 6 ramova sa leglom. Evo ga. I ajde pokazat ću vam i ovaj ram čisto da i vi imate u vidu šta ima sve u košnici. Evo vidite ovdje ram, sa ove strane nema ništa, a s ove strane ima znači polen i ima ovdje med, malo, evo vidite, malo i meda. Eto. Sad ću ovaj ram sa strane ostaviti. Sabit ću ove ovdje ovako ramove. Sabiti 6 ramova ću da sabijem ovdje. Tako. Ovu ćemo termalnu dasku staviti znači sa ove strane. Evo vidite, znači ona da češe ove zidove i tako da upadne. I ona ovdje da bude visinski tako da odozgo ovaj poklopac nju zatvori. Evo sad cijela tu ima ako hoćete. I stavit ćemo i ovu termalnu dasku sa druge strane. Evo ovdje. Malo. Ona ide malo tesno, ali nema veze. Tako. To bi bilo to što se tiče ove daske. Sad ćemo da očistimo ove zidove i da uglavimo ovdje još jedan ovaj ram sa medom da imaju i da prenose po potrebi bliže leglu gdje im treba. I evo sad sam ovo ograničio ovdje i sad ćemo ovo da radimo. Znači mećemo i ovaj ram. Eto ga. To. Evo sad ćete da vidite postavku od ozgo. Znači imamo 2 rama sa medom i unutra su ramovi gdje imamo leglo, imamo polen, ima nešto drugo. I sa strane su ovdje termodaske. Znači imamo 6 ramova sa leglom. Sad ću ja da dignem i da zamenim hodnicu kako ja hoću da stavim. Znači to je ova sa folijom. Evo vidite, ovdje je bila puna podnica. Stavljamo ovu sa folijom. Evo vidite.
Košnicu. Streši ove pčele ovdje ispred, da ne tresem ovu podnicu unutra u košnicu. Stavit ću im znači ovu foliju. Samo da vidimo kako im paše bolje. Evo ovako bolje paše to. I stavit ću ovako ovo preko. Eto ga. Evo vidite koliko je tu sad pčela izašlo. Ali to je tako kad se sad radi. Evo vidite. Brzo će one ući unutra. Eto kolege. Tako neka to njima tu. Eto kolege, uglavnom ono što sam malo kasno shvatio, a to je da ovaj ulaz sam trebao da napravim kao 2 ulaza da imaju, pa sad one poslije će da odaberu recimo na koju će stranu više da idu i da im se tamo ograniči sa termalnim daskama, ali ovako stavili smo ih u sredinu, pa nadamo se da će tako one to prihvatiti. Uglavnom, naravno, vi ostavite vaše komentare, šta vi mislite o ovome. Naravno, bit će tu sigurno neki koji se neće slagati, ali moje je da pokušam i sad možda ovo nije ispravno kako sam ja uradio, vi ostavite jedan razuman komentar i razumnu kritiku ako hoćete, pa da vidimo šta je dalje. Možda vam se neće svidjeti ova dole podnica što sam dole stavio foliju ili ovo gore, možda vam se neće svidjeti ni folija koju sam odabrao. Uglavnom ima takvih koji tako mi se to ne sviđa, svašta nešto. Pa ništa, eto vi usnimite kod vas kako je bolje i kako treba se radi, pa ćemo i svi da gledamo. Uglavnom evo vidite kako ja radim i naravno vidimo se mi u sljedećem snimku. Veliki pozdrav!